Ni to ka me sere ya ibon kamo. Usero sero bo mi nyemi bon kam bangi sumi. Medi sungu forete, medi sungu foreka, medi ki songo bio, medi ki sobe kam e ka wa ifolo ki songo mon, medi wo ko songo fi. Nyom kani di ngadi mpong man so bo wanted. Enya di ebnem yete yain ainam counseling. Eteng na panasem mo sene kem pokobi, eteng na di asem mo manu mantre, entemente mo widi ngo kete, eteng na pateri resem mo di wong weed, on wong stone, on wong mempo dit e frefri ni to itaminte ma uwem fukem ko kete di. Enya te kan ni to re mai sina mi mompo, e mo siteng mo poson ko ki song mo minte ndien ko fo mo ko si ko. Ada di ki song ni tofo nyom ni bonga kambangi so ko seru bo min tema afo ya sanga yo bonga kamo e yek ba basi ubo ye di do ba se meni so do fep ki song ni tofo ki nyele ka sa basi mi kemegeni na u seru bo min ira yeb Jesus Christ ni ko ri so ki song fo de ke nyele se ke so ni de fi kem pon e yana mo be tientem yo fo kem fan ke yeb Jesus Christ u seru nyam ya di meni so do fep ke nyang Jesus ama se bo video mi do o Jehovah e free so ni me di so fo rete me di so fo ka me di so ke so ni do so mi me ko to ke se be kam kan wa ifon o po so ge fo kuseremi yagadi biali sunga mi efe manga todo we makabare di fon mi kenyang Jesus mba kutre ni sine ki dak video mi kaka mami abasi odi onfi isungodo emen efe afo sine se amen.